Wengane kwethu zindaba ke ethanda ukuthi zibe buhlungu kakhulu lezi ezenzeke ke ngekhathi ke ezasekuseni noma ke lo daba aqala ukuvela ekuseni abantu abaningi bakhuluma ngalo ke einkundleni zokuxhumana lubathinte kakhulu. Leli iqhawe ke wengane zakwethu ngunogada ke ongazange abe nenhlanhla ke yokubuyela ekhaya namhlanje ke phile ekuseni ke njoba ke ubenza ke night shift ngezipati ke usale enkundleni ngesikhathi ke izinswelaboya zimdubula zimbulala esigabekweni esenzeke endaweni yase-Fort Berg ke eJohannesburg. Wengane zakwethu eGoli ke izindaba lezi ethinta abantu abaningi abanye ke baphawula einkundleni zokuxhumana bathi ke ukhona konke lokho okwenzekile noma ke lokho okwenzekayo yikho ke into efike ijabhise njengokubona ikhampani ke umuntu ayisebenzela ke beka impilo yakhe engcupheni noma ke engozini kodwa yona ingabe isalenza ke iqiniso emndenini wakhe umsebenzi wabo noma ke emndenini wabo. Kuthanda ukuthi ke kuba inkinga wengane zakwethu unzima kumsebenzi ukuba unogada ngoba ke usuke usekhaleni lempi ebhekene ke nezaphula mthetho usuke ubeka impilo yakho ke engcupheni ngoba kwenza noma ke kwenzeka noma yini uma impi ke isifikile. Wengane zakwethu indaba ke ezibhlungu ke kakhulu lezi ngesihlungu kuthiwa ke fall in the line of duty ke wengane zakwethu kuthanda ukuthi kubuhlungu fisa ukuthi ngizuvula lakho nombono ukuthi wena ucabangani ngalolu daba mhlambe noma ke ukuphala kwakho ngamakhampani ama-security ngoba ke iningi lawo kuliqiniso ukuthi ke bayadlala ke ngabasebenzi. Mina ke sengiphuma kaze ngifisa ukuthi ngizuvula lakho nombono wakho hlanga lapha ku comment section.